Ka-result jong ka secondary school living certificate, kabalapan bana da ka embos ha kasngi thoding kalawan ra uso bathiang harilom jaintia ha kabaladan nriungut ki khna na ki south liki school ki balarung ha ka thop jong ka top 20. Ki school ki bapao ki dei ka North Liberty Higher Secondary School, ka QC Springside English Secondary School, Jowai, Little Star Secondary School, Latrambai East Jainte Hills District, bat ka KGP Sinat Mingi Higher Secondary School. Napreng kini ki school na yolat banyakren bat ukhna school jong ka KGP Sinat Mingi Higher Secondary School Jowai, udalami dauni Rimbai, ubalawan ha ka kerdan arpau jong ka top 20 ringkat ke jingyo distinction ha ka subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education bat khasi. Udalami dauni Rimbai, udi ukuan jong ka kong trio riki Rimbai bat temiki marbo na kimus nyang. Kong do ta ingo choyong blai udah ya tingah do boy kat sini ngetong ta mi yo melin le iki hayu sam ki udah kecani nga kinang kai le kam jo ki udah yirap ingakat ni ma ki udah lepor bai kam jo le iki lok a ki lok le yirap iki hendu itu ini wi lok tan tu skor ta snya wo yo ai ni na snya overwhelm hama snhau đâm thì sao gạt snhau luôn hiểu cầm tay vật khẽ còn san kita cầm tay hero san kita tam và ông này khai thiệt step ta sedang khẽ còn cầm được đồ san chitin cầm tay ta đâm được nhau chỉ arkanta data mistem tegi wa yiwan hai chân mệt cầm tay sao ta kami gamat mana ai imit untuk gamat demi temiu krekon ne trong ta gamat snai te tiat saya smart sa imit te irap kami hujung ki kam jungot ma kam sa ta kate ki kam lan music class lah ya na ta ka kam goyo motivate ma untuk wa kamu ini ke krekon ko bes do ta yo krekon be daily untuk yo krekon rugan ta kemudian ta cisin krek tamo krek tak tang man ke senisan memang nam kong ingo yo balai wa dia tiu ko dalam ini top 20 te wa ale ingo ni kamu sekolah bawa kami do master kena ke kita menang cukup kepada Cisnam pada kau, budaya sekolah yang orang tahu, kamu jual, ini boleh yang orang hai, kita yang misal yang jual, ini kerja ni hai pura yang teh. Kamu sih juga orang tahu, untuk dari penbori, dari menyongki hiu kerek, dari emi menyongki, lacong hidu akan tarik biang hai. Jadi di penbori di pa man seso penboran hi dengan di jimut di kiwa krekon dengan jimut di krekon bon si mo yo dalam bon si jongi krekon om deman hendak wa minut caya hadu ate wo ko dan kian man wa pure kamu pure man gesni kajak bon si jongi yo exam le stin yo kiamo anda boxer o de emite kajak pelang gi taman untuk kre cisi kre mana kre imat nasi taman ite dan ne ini yo so kalau ko exam taman dio so revise itu bulan ode yo kono to ni kadang betu ko lo berko ba hala skor kujing borom ni skor iko KJP skor mo takam tamu ko na ngala kujing borom mo skor ta ingo utrai wala kam ni la umbat da penyu em lang try i hambe kat tu pimpan ada le okra de maya bo blai bisa ni wi ka chuan na maya bo blai te juga ku yo na ko blai te ka jimbo Pong chap in the school KJP Sinat Mingi Higher Secondary School Juai kon pa bu siang mo de ko de kate yo blai kan ra
ikan berskor je ni moto ko to God be the glory. Hari ni Islam la nado ke science, nado ke commerce miss by 4 marks ia ke top 10. Dan mereka pada near yo isi ke arts ke SSLC dengan 100% result. Pau je saya komen go kro kata ia ko blai ni bentai yang kena hikai ki dah ayap. Yang hikai ni kena bahaju ko le pau je saya ia ko blai ki kena ini bentai yang kaju dah ayap ki. Ni bah tu ki nak hikai le cewan mah wi Allah. Dah ki kena ambil ki crack ambil ki dah ayap tu memang ko dan ni resi kan dia kai yo so bang so kamu jo yo ini kini senam ku dap kamu jo yo biar kata na do senam kan dia bahasan ter yo ini di top 10 di top 20 kena grup sia ni dan ni lah dia yang sio wi kena dalam ni daun ni rambai dia yo ka top 20 ha SSLC pun ku siao yo ku lei yo dia kerja keras strong ni. Ni kena to iman Raslam tu ia ke best student of the year. Dan last year, Raslam Arja RPR ke Advance Christmas Celebration yang ada ia ke award ia kamu best student. Adon ni ke sini dan penyu atau that he still the best. Nang ia awan rakyat ni ke jingjob ni bentai yang ke ledek yang ni bentai yang ke yung kesem di baik apa ni bentai yang ke cenong ke tau ke darbar senang kimus yang go emu ni bentai yang skor siang wo pun pau kejing siang ngo yo blai wo iu hi kau ni kena yo hi kai yo pun wandur kata kedor ko yo kena borong dak yo blai ta ni bentai yang gibai gipa yang oleh sa pun duduk kata-kata wo chania hi wo bi gi hi yo hi kai yo ni kon yang ki tamju dak kibituan yang cibon ni kibituan gum yo siap pertuj harga top 20 Andrai ki percentage yang kita very high percentage kan ki distinction go pair penar ya ka arts kabjo lah ka ni ka SSLC itu ipor lah kita go dap ke science ke commerce lah pun pa ke siamu ik bagi pa ki wa chania i kam skor ki wan go bon sin to bon ki kena nong pendong bon bahagi go wan ini ai por dang wan ki cha thoi pi ma wan ki skor nong pendong ni nang embah kata ke saja yang ki wo ya adapt ko kini ka environment ko embah kini ke cenong jual ki andrai suki dengan great storm yang principal dengan great storm yang ki peran hikai de ye pemandor kini kena de am nak di yang ki go wan de third division ni bah ini to mission school de am ki por go ha ki diang kam kita kena bah wa mandawan ki pli ni kita go jngai chewon be ni mo ki itu dah create ini section yo khap cibon. Teman wan ge ni sang supwa de ye ki pun po cedok ba kerdan second division ke high second division ni wa cedok ke first division rengkat ke distinction. Ini warok tak kejung rap yang belah ni yo ruti mana ni sekamat le ki bagi pa ki wa ni ki cenong kita ha go pe na po cenong juai na po ki wi tong ki nong pendong le unang penyo cucu ki kejung maya yang ki ke skor nang penyo cucu ki kecing chania yang ki ni nahi kai kuman full experience I ki nahi kai ni to ki wa bon ni to ki wa experience ki 10 years above the experience yang nahi kai penman gele wa hirap I kena kai wa le bahagi the sakuwi wan ko sa komen to wa no Islam I em ki jinku haki infrastructure ni ki wan ko ki kam go skor hirap ko nang pen bahas contoh yang dijikai. Untuk Islam kan ijan haga science department sudah ni move nak cerita haga building buat ni rangkat bagi smart class. Boleh ini smart classroom tu. Tapi uti rangkat begitu ulang ye contoh ulang bahas, ulang ye contoh produce ya kita kena skor. Kiwa wan ra sekali berburam ya kebayo pa wan ra sekali berburam ya skor wan ra berburam ya imlang salang wan ra le berburam wa pun berburam ki ya belai kena yang kena benar kena jantia yang tak go kam mereka kam dan ni kamu mo lagi kamu pun wandur ki kena wa ya ya ki cincang ko belai le ne bentai yang kuwi tuan ki skor
mau ke sekolah not deputy ke sekolah QC Springside lo dui tuan ki skor no pak ketika regentia yang yo da perni result ko bah ai ko blai ki ne bentar yang principal ne bentar yang ke skor yang kini kai waro ko blai bilang waro putra skor putra no kai yang ne bentar yang jinjok lang yang ha kini result yang kini senang da yo ande wang di tedan hi komoto yang skor yang to God be the glory, the Durong Waro, age of life. Kublai Sibon, Cijan.